Hi ma'am, I portfolio ga rubric ki difference of I samna haijar ke bako portfolio hai tadi collection of student works neba student achievement oi bai sigi portfolio gi mating na teacher na student gi talent se khang bangam doi neba particular area ta portfolio gi example di handwriting oi bai art craft photograph even videos of drama sum baji oi bai bako ado portfolio gi disadvantage hai tadi ma je sema matam na time consuming oi ba lot of efforts sange season ko ado hauji mu haijarage portfolio ga rating scale ga kamaina mari leina ge na akoina kaigumba cafe ma sangma matam da saina am hauraga na excellent rating pi dana hautraga na zero adu du ne ba rubric haija rating scale ma je table gi form da adi table je saraga sumaina construct tawbane ba ko aduga sigi rubric se seasonara kanda angangi kenu performance se je assess tawe haidare akoina assessment je lawba ado rubric se rating scale ni aduga multi purpose guide ne aduga magi scale 1 to 5 ka leibado adudo kaino ne ba portfolio ne ba